kose ni ngombwa ngo ubivuge, ni ngombwa ngo ubivuge ko amaze kubakurikirana. Ndavuze nyine wenda bose niba bize ariko barabyumva ni urugero. Ntabwo ukeneye kuyitegura sheri ko wavuze byonyine. Ntabwo ari ukuyitegura. No, ntukanyibe, ntuzanyibe. Ntuzibe ngo difata ntabwo nge wanyiba ngo byemere. Urumva? Oya. Aya bakoresha n'amafaranga sha. Ndabizi ko ari amafaranga. So, icyo nkubaza Janine, wageze kuri iyo level uriho atari amafaranga wakoresheje? Ega sha imifuka irarutana. Ya wicara umenya ko imifuka irutana. Ku buryo kuri anniversaire yawe abo wakandagaho bariye. Ni wowe mama nkubwira ngo wabaye n'abahanya. Niba utarabanye n'abatindi rero wabanye n'abatindi ku mutima. Niba uvuga ko n'amacoins ukaburira kuri iyo level uretse gato kuri anniversaire yawe. Ja muri gift gallery yawe ure yanjye urebe. Amuteringi. Je wabo nkana batanganze bo bahabanyina. Ntabwo ngiye nabana n'abatindi bana n'abanyamafaranga. Umuhanyi uzaza kubana nanjye uwo nguwo ndamubwira nti erega niyo babona ko ziritangazo reka ndikwereke. None singo njyari imiyaga. Jewe singeneye no kubana n'abanyonka. Ntabwo ngiye n'urukwavu rukuze ku buryo baza kunyonka ntabonka gutese. Reba sobe iryo tangazo. Ibyo kumbwira ngo ayo macoins yawe nkanda kubatankandaho kubera iki se? Birababaza biraryana inuma yo mu Rwanda yabwiye Burundi ngo huguha. Vugira huguha. Urumva kumva? Wabibonye? So biratangaje kubona uri kuri level nk'iyo ngiyo ya 36 kuri anniversaire yawe ukaba uri kuri iyi mibare witwa none wowe uzikujeka no gutanga ukagera n'ahantu Janine wirirwa umobiriza game z'abandi kera mana afite anniversaire mwese ukazunguruka amapano urumva se uretse gati see where you are, you need people like Godfather bombo clat uze kunyoreza send me your address, I have to deliver your gift upon your TikTok. Ariko koko erega rankomye nubwo namurengeje umuntu ariko arambwiye nanjye yampamije no Janine ninsanga babaje riri nukuri kumana ndakurakarira turabitse no byamba no babazana abantu bajana bararira ni kuri kwimana unukanya uruhande rukana ndaje ndabanza byumve mbabara ko kavideo mbere y'umuziki wawe ukabanza ukabyumva ntabwo ari ugucunaguza erega birakrisha imenya ko yajya dupse ko ari umuhungu byawe ariko nosanya kuri uraje ku muntu wanya dopse ahangaha uwo mwabanye imyaka irenga hafi 10 ninga uri yakumenye ejo bundi okay nyamara ako kantu karamekinga sense ariko ko ari byo akatutarigiye kirekire nawe urabinkubitisha isi nkanda bamupiya akaza kakanaho nimba yarafanda Laudasi aragira ati don't up me inde Laudasi inde Laudasi nikatiki don't top gift our bitch ngo don't up me thank you so much no happens kabyara mwe ni tabira ni makaje ariko basi muri umubare uri kugura imodoka ukayishyura sirasi y'amadolari $700 ya buri kwezi iyo yaba ari imodoka cyangwa na kadari cyo nibiki no si imodoka uyifite cyangwa uyikodesha ku kwezi no si imodoka wishyura $700 ya sirasi ku kwezi iyo yaba ari imodoka kirakapfa nayo ni menshi
ndi kukubaza sibyo rata ndasabirije ni menshi cyane pe. menshi bahu nose bari imodoka Nesi ikora taxi. ya hehe se None se wishyura assurance ya buri kwezi yawe amafaranga kubera iki? mbaza nkubaze Wewe wabishyizemo ariko niwe wabisabye. Ni too risk. no Batari too risk, so what are you doing? yani tourist ariko nyine urukumva nyine biragira nose niyo bari tourist ku buryo bisha amafaranga Ntabwo wakwishura buri kwezi cyetse uyikoresha Uber. Ese uyikoresha Uber? nawe yaba ari Naho yaba ari Uber ntabwo yarenga 400. Cyokora keretse inoze. Nuwumva ngo 300 niyo menshi. 300 y'abanyamerika niyo menshi. Isoni kubona ndi kumwe na Kabano, Bijou, Godfather, Nessa, Janine. Usharinge live none Janine reka nze nkubwiza ukuri sibyo? Ugomba kwigaragaza nk'umukobwa ufite abantu babana nabo. Ubana n'inyamaswa. Anniversaire yawe ube kuri iyo mibare shembono yo kabisa. Ako se wamugana abantu Janine giftinga. Nibaze bangandeho sha babona. Emuze sha. Hari undi muntu ushaka kuzareba kuri anniversaire ye nabwira ngo bakamuyotinga amagiftiye. Areba ukuntu abantu bamugiftinga. Nkamuseka. Hari igihe ugiftinga abantu ukagira ngo muri bagiftinga abantu bari muri giftinga imintuzi. Thank you Rat, murakoze. Thank you. Ari abatagiye muri gift gallery yanjye. Godfather agence rereza. Right amanura nono. Ariko abana Janine. Sparagisi umeze ute? Yo, thank you love, thank you. Godfather ngwino urebe sha. Manase, thank you so much. Munyabrazil. Pionika. Yo. Umeze bite se? Ni mu nkore mu isoni shataza kamana. Nakomeye gake. Aza sanga ngeze nko kuri 5k. Ese ni kubona ubundi simbibona ngahita ngenda ngongera nkabitanga. Ibyo bamaye byose sinabimenya. Bijou umukire wanjye umeze ute? Nsubira ngongera nkagenda nkabitanga. Urakoze Rata. Nibyo birahagije. Janine ari kuvugira. Umuntu warakaje anko ninde? Anko. Amen. Umuntu wakuraka ninde ko numvishe ari mu utabwiye? No, wumeze utesheje. Ntabwo ari uko atambwiye neza. Ahubwo bashaka nyine kuzamusaka ku munsi wa anniversaire ye abantu batamugiftinga kubera kugiftinga wrong people. Nzamukure mu isoni kano. Ntawe nkubwira ariko mukubwira tuvugira ngo ni ari kuri pano se. Ninde mumbwire please. Janine ndakubujije. Ejo uzamukorera ikiganiro. Nako mutubwira tube twiteguye. Oya Kabano n'ukuri nta mu gisebo nakwitegura bihagije. Nemera nagenda azabanza byumva ukuntu Yesu agira neza. Umva Kabano. Ndamuketse. Jesse kurahinda. Ndahinda kandi ubizi neza ko tuzira ndamuketse. Jesse ndakubwira. Basi sorry wakareka Bijou w'abandi. Basi sorry Kabano. Bijou najya no gufata ideni kuri banki ariko nkamukura nkigira paka power. Uziko ari byo ariko Kabano uziko uhise unyibutsa sawa ndakubujije. Abanyarwanda munde munkunde mungeze. Ariko Kabano ntubizi ko mpora hano. Kari ndakusamye. Ntabwo ubizi ko ndi umu TikToker. None Nessa sinatumatse amenyesha ko umwandaho bigwame ryo kujya mu ijuru udapfuye.
Ariane umeze neza? Biju sinatuma seba n'umukwe wanjye sinatuma seba ariko siko nari nakubuze reji. Mba numva ashaka kuguhamagara nkakubaza ikintu. Pio nikashameze neza. Meze neza nuko ndi mukumvuyo. ariko ntabwo wamamagaye. Ako uncle ziko ko ari umukwe wawe. Ahubwo naramubuze shareji Paul kari. Sikavyibutse we. Esther nagendera mu kigare. Samyibuka ko ari umukwe wacu. Esther sinabajemo. Umva yagarutse. Kanjye Nuza gusohoka kabano. Job yagarutse. Godfather zarahari ngo bavugane, aravugana nani? Ntaongea naye muzangure Okay, hakuna shida. Kalisimbi, thank you. Reji ni kuri nkwiye kuguhamagara pe. Thank you Kalisimbi. Ukuntu mparisa muri iyi minsi. Hayaso turi muri Kabeza. Ni hafi yaho. Iyo narimutse. Bari bamaze kuhagana metero. Uya naongea. Job, you are welcome. Ai. Job Lencha. Mambo. Okay, kamushyire big screen. Thank you. Nuyu. Iko ntago so wari umuzi. Mambo vipi? Ari muri mute. Uliko Ani kwa mute. Yes. Habari yenu? Wewe gai kuwa ni mute ni kuwa kiss. Una mute na kiss. Habari wewe pia? Tumia ulimi yangu. I'm using my tongue to press my phone. Gai lakini Lencha wewe una Pole. wewe ni machachali. Pole. Paka kwa ni mute unatoa na Ari muri. mwiza. Mko poa lakini. Nimewamiss. Kwa muda. Guys, I miss you so much. Guys, na sisi tumekumiss. Uko aje? Mko poa, imekuwa muda sana. Nairobi mnasemaje? Nairobi hamna kelele. Nairobi kuzuri. Yeah. Niambie unaishi West. Unakaa West. Imagine siishi Nairobi, naishi Eldoret. Gai. Eldoret. Unaheka ngapi za mahindi? Usiniambie aurimi. Wewe. Kama tunaishi town tunaweka heka sangapi? Eldoret kuna kuaga na maize jamani. Kuna siku moja nilikuja na trip ya UN, tulikuwa tumekuja na marori kama 50 kununua. Ni nani wa Biju. Kenya tena. Ni nduji. Asante. Lakini wewe ni msupu. Wow. Asante. Angalia huyu. Mniza pe. Kwetu? Hapana tujarara. Bado 30 minutes ikuwe midnight. Si mnatuzidi saa moja? Hapa ndo 12:29 usiku. Yeah, hapa ni 11:29. Yeah. Karibu Kigari. Niko ng'ang'ana na hii maisha yetu hii. Kupambana. Nipigie story nisikie guys. Hata tuzitoe wapi? Lakini tuko na story mob, hata sijui tuanzie wapi. Zimekusana na ziko mob. Mtanifunza hiyo lugha yenu wallahi. Huwa sometimes na scroll natamani kuielewa. Lugha yetu kama unajua Kikuyu ni cousins. Ni cousins na Kikuyu? Okay. That's nice. Yeah. Although mimi sijui Kikuyu, I'm not a Kikuyu. Wewe ni mnini? Mimi ni Kasongo. Kasongo yeye. Mwabari na ngai.
Guy, ni mara yangu ya kwanza kusikia huyo ukoo wa Kasongo. Oh. Nilidhani wewe ni kama ni Mjaluo, ni Mkisii. Thank you so much. MHB. Thank you. No, MHB, thank you. Guys, mtumu blessing. Ariko shari yumva. Ni mwiza none se atagize confidence yuko ya shani byiza. Then is hapa, they're sending you compliments. They're saying when you handsome, when you msupuki noma. Aseka nje mtu kuna seka. Ya una smile. Eti smile yako. Smile yako inawabomba. Aha. Hey. Unaongeza chumvi. Unaongeza chumvi na sukari. Waurize wanasikia kidogo. I know I'm accepting that and I really appreciate it. Thank you so much. Ara? God is a nyama mtu kila kitu wallahi. But I'm not single, msinditafute. Upo nyonya, upo titi. Soko ni kubaya. Soko ni kubaya. Soko ni kubaya. Meet Eldoret vibe. That's nivo. Na msina kelele mingi unajua. Sai imekuwa late. I wish ningekuwa asubuhi ningechangamka na makierere zangu. Lakini sasa imekuwa mumugeze kuri 2K. Hebu akufikishe ku 2K kwanza. Ndio tulikuwa tunawaambia hivyo. Mwenye ana kila kitu, ana gift, anaweza kukugift. Ndio hivyo walikuwa wanasema hapa. Ndio. Okay. I really appreciate for that, guys. I really appreciate. Otherwise, we're doing good here in Kenya. Guys, for those new people, by the way, I'm living in Kenya. Of course, it is in Africa. And that is my name, or my name is Job. That is it. Oh, you can see me the way I am. This is me. This is not AI. This is a real person. And I was born like this. Nothing happened to me. When you mnasikia Kisungu, msikie tu. When you msikie muinterpret. So that is it. I was born like this, and I'm very happy. I'm very positive towards life. I'm so grateful. That is it, guys. Okay? And remember this, guys. Never give up. Uswai lose hope. You don't know tomorrow. That is it. Okay. Welcome. Yo. Tumefurahia kukufahamu. Bwariane temu. Onso mwana wo gacu kwawe. Ntabwo ari kurira bwo ndi kumanuka kubera ko n'undi ngo ari kuva ku mashuri. So I'll be back niba mara gufata nap. So for those who doesn't understand Kizungu very well, Job alikuwa akisema amezaliwa hivyo, ako happy na life, na anasema yani msipate tamaa, haujui kesho kuna nini, mkuwe na positive vibes. Yeah. Okay. Usife moyo kwa kila kitu yenye unapitia. Kesho ni siku ya baraka. Amen. Asante sana.
Kwani wengi ndo mnasikia Kiswahili ama wengi ndo mnasikia Kizungu? Sisi huku Rwanda, yani tuko half castes. Kila kitu ni 50-50. Kifaransa tunadunga, Kiswahili tuko mbele, mstari wa mbele, Kiingereza tuko hapo hapo, my cousins. Guys, asanteni sana kwa baraka yenu tele. Labda wote hawajui